football Titi parja sari somnga pangana ngai thavele don ta ila Barcelona le Real Madrid in halzia kan hreto thina an chungchang hi mitam takin an soito thin bok chungzinga chuan khelzui hlo tak tak te po aum fowa anni pahni hi chu anin ngei em ngai don lo ti po asoingam var ome Dutch playmaker Rafael van der Vaart po hian anni pahni chungchang hi ti hian soin Real Madrid hi mi 2 point an khelchangna club ania hetiang anni na chan hi ka hrebik lo ma se Barcelona ain anni hian mi an hip jok tlatani khovela hian player tu po Barcelona player te ngei point Real Madrid ta na khel hian duwa chu za in kachiange ati mau mai nial tu anom zui noka ma se Dutch playmaker hi chuan asoi hi dika angai ve tlat thung Arsenal rol thar duam Max Dauman hi kumsom paruk mi chau alania school kal GCSE anti zirlaiania GCSE hi alampum chu General Certificate of Secondary Education niin India rama zirna anga chuan Paul som kanti angchi hi ani hei hi school lam hian an ngai poimo a GCSE exam nei turte phei chu class kal that ngei angai attendance a school an strict zual thina chu ani awangin Max Dauman hian har sanna anei phata a tunai hian class 10 exam tur ani awangin a school kalna hi an strict zuala an exam hun tur hi mei thla ani mei thla hian Arsenal in Premier League a an match na nungber an khel don boxia tunai hian Dauman hian Premier League medal dong ve thei tur chuan match ni dangtal a khelbel alangai bok Arsenal hi lo champion te reng po ni sela tuna a khel china tang hi chuan champion medal dong ve phak lo tur jinga aoma ma se club lam chuan medal dong ve ngei se andu a tho hlok na mu thiam pui phei chuan dong om tak jinga po kan da hlom ome ma se school nau pang exam nei mai tur ani sia school le Arsenal lam hian chinfeldan kong anzon ngei angai ta ani Chelsea in Enzo Maresca kumin kumtira an ban ta thut kha an player Enzo Fernandez hian mak ati hlea hemi chungchang hi soichuakin engwangin nge khatiang thil kha a thlen ka hrelowa player ni na angin thil tam tak kan hrethiam lo thina khatiang din hmuna khan eng angin nge kan thil ton kha pal an tumti te po ka hrethiam lo chu wangin Maresca ban ani chungchanga khachuan chhana tur ka hrelowa a chan ka hrelo kha thil thleng khan min ngong na hlea min tina tak zet keini khan kan ni na tak kan lan tir theinan Maresca khan lungphum a phum ani achang chuan football a hian result thale thalo a thleng thina ma se Maresca khachuan dinna mu mal tak anei reng thin ani kan chan tamai kha kan na tlang hlea abikin season lai hola khan kan tuar na zual le thak lok ang mai kan ni atiani Chelsea hian Enzo Maresca an roilai khan Conference League le FIFA Club World Cup no moi an choi mana ma se chung no moi an choya tanga kum khat em po aral main Chelsea hian an ban ta daya mitam tak chuan tun thleng hian Maresca an ui thu an soya Chelsea in thutlung na an siam dik lo lian taka ngai tu an thanem hle Manchester United chuan Marcus Rashford hi hral an la du renga Barcelona a lona khelmekin a khel chelem lo bok nen amanatan po an be sei hi an titlem lutuk phalri lova thuthar bera chuan United hian Rashford manatan hian Euro maktadoi somthum tal an la phuti Barcelona an hril hria ti te ania Barca hian Euro maktadoi somthum hi an the chuak ngam lawani chuan United hian lak leta club danga hral an tum don Rashford hian Barcelona zom aduwa Barca point lak lu an duwa anin kara engboina ma omlovin mimal thila phei chuan anin rem towa ma se United a Rashford hian contract alanei miawa wangin Manchester United le Barca hi anin rem angaya anla in rem theilo hei hi tuna anta na anitari Senegal AFCON champion anni na hli sak chungchanga an thu boy alakal meka CAS kanti Court of Arbitration for Sport lamin thu anla nei lova hetiang kara hian Senegal president chuan social media lama a profile picture thlakin AFCON no moi an choi tak lan na ngei ahmang thara soizui a hlo hle Senegal hian AFCON champion a puan tak Morocco hne na champion no moi hi hlan an tum lo hlea hemi nem nge na nia ngai sak niin Senegal president hian tran a hlo zual pha Senegal hian AFCON a an champion awang khan AFCON champion teama an ramta na tel fe chuak te kha ham thana thatak tak an pe veka player zong te kha Euro nuai khat sing khat sang khat zanga theu pein ram square meter sang khat zanga azau an pe vek boka chu an khopui Dakar huam chunga vek ani bok
an Football Federation member zongsong hena Euro sing sari sanga theu an pe boka Dakar huam chunga vek ram square meter sang khata zaw an pe vek boka ministry staff Morocco a Senegal club turakal zongsong ten hena po Euro nuaili sing ruk sanga an semba ka ram zaw thatok tak an petel boka chutiang chuan Senegal sarkar hian AFCON champion team a tel tele an kai hnoite ham thatna an siam sakna sa hle coaching staff le technical staff zongjong te medal hran hlak abi ka siam le trophy an pe vek boka an player zongsong te kha state sponsor health and training facilities lama ham thatna siamin an dam chunga tan an hrisel na lam thila le training an nei duna ang chi ate free vek turan nia man an choi don lo dam chung dai ani awangin a hlu zual hetiang taka an ram team hlo tlingte an choi moya wang hian Senegal hian an ram chanchina an mi hlo tlingte an choi moina satber tum ani phak hiala ma se hemi tum ber kher hian Morocco hekna awangin an hlo tlinna a hlo tling lawa chua ani le ta si ani Senegal sarkar hian Africa khomol puya footballa thunei tu sang ber CAF ne na thu mumal taka thlen toin CAS Code of Arbitration for Sport in ankar achin felma chuan champion no mo hi Senegala aum turani antia Senegal hian no mo yan choi hi kolzel report antum CAS in thutlukna asiam ma chuan CAF thutlukna kha Senegal hian zom antum lawani Cristiano Ronaldo chu Portugal in World Cup in bua saina atana match an khel tura ain London lova Portugal squad a atel ve talo achan chu Ronaldo hian in en goal thadri adu wangani Portugal hian Mexico le USA an ma chondona Ronaldo hi squad a tel theitur preliminary squad a aumzet nain team manager Roberto Martinez an squad taktaka a kotel talova ahliam nei mek en non ani nuin Ronaldo hi adam dan ala chiang tok lo tiin in khel tur chuan ris ala sang seta an ngaya ama point in en goal le phot adu bok nen Portugal hian an captain hi an kotel tari lavani Portugal hian tuna chhor lui ai chuan FIFA World Cup a dam thataka chhor thei an du zoka chumi tur chuan ha damna hun an pe ani bere ma se Ronaldo hi World Cup nei ma a international break pa ngai hnung bera Portugal tan a fe chok ve don talavani Brazil superstar Neymar hian Saudi Pro League hi ada sang hleya ti hian a soyani kha Cristiano Ronaldo soi kha ka trom puye voina chuan Saudi League hi League 1 chunga a om Saudi Pro League hian ma a son zela a level a sang tial tial player te po an thatial tialani atia kumsang ne samni pathuma kha Neymar hian ti hian soyin Saudi Arabia hian football hi alian don ti ka tiam ngam sak cheu mi tu po Saudi League en niama deu so tu te zongjong po hian nakin loka chuan Saudi football hi an langai ven le dona an la zui don khop an ni hena soika du chu Saudi League hi a thato ka a har sa to ka ni ti hi Saudi hian tu tenge an lak lu en ula League 1 a in a thato zok atiani Neymar hi France League sangber League 1 khel to ania Saudi Pro League po khel to ania France le Saudi a hian tual chung league sangbera champion no moi achoi ve ve to boka chutiang tong hriat nei chon hetiang thu hi soi nial tu le dem tu omzui nok ma sela pompui tu anom ve nok bok engpo ni sela Saudi Arabia hian an player lak lu te hi Saudi lam fakna thu an chak chuak ani chuan sum tam tak an hlo tir thin ti te kan soi to thina khatiang kha Neymar an Saudi a fakna ani chuan alem aril ru tak tak ani lo ati theidona PSG in Neymar anti dan kha kan la thlom bok ome kha wanga lung oilo taka input chuak ani ve boka kha alung oilo na riu ru atanga Saudi hi a thajok ti asoyani poin aril ru tak tak asoi lo ati theyang ma se sumle pa ya hlok na lawa PSG laka lung oilo na hrin chu ani lo bok chuan Neymar hi chuan League 1 a in Saudi Pro League hi ada sangjok tak tak ti na ani theyang in khel result lam soikai ta ilani jan khan in elna sang khel chun zomania chungjinga chon Indian Football League khelmeka Kokulam Kerala in Sydney Fine Tempo Sports Club an neya Aizawl FC ero an mikhwal Diamond Harbour laka an kloma Rajiv Gandhi Stadium mulpuya in khela hian Diamond Harbour hi Sydney Fine an chakani Indian Super League a Mumbai City in Sikhat Fine Mohun Bagan an neya golam chun hi minisomni pasarina Nufalan akhungania heme chahian Mohun Bagan hian in khelan thununa bolpo anchang tam hleya goal shot po voi somni pani lai nein Mumbai City in goal shot an nei le ta tam Mohun Bagan hian goal shot an neya
ma se hun tha an nei te gola an chantir theilo fai veka wangin Mumbai City laka hian mohun bagan hi an tlom ta ani North East United po an tloma Odisha in goli gol khatin an hne he match a hian Odisha tan Rahul an gol ni khungin Subham Bhattacharya an gol khata khunga North East United player McCarton Nixon an lama atilut palbok North East United golam chhun hi McCarton Nixon an mani lama tilut paltu in mini somna a khunga niya ani hian North East tan le Odisha tan gola khung ve ve tina ani ber chu he match a hian mini samthum parukna red card phoraniya North East United player Mayak Kanan no chuani in heti lai hian Odisha hian gol ni gol khatin ma an hruaya gol ma mo jok North East United hian red card an choita ka wangin antan a har sa zuala Odisha hian gol ni dang khung belin goli gol khatin an chakta ani ti hian Indian Super League season kalmeka Mumbai City hian khel ruka tangin point som palian neya tebula ma hruain panina mohun bagan le pathumna Jamshedpur te hian point som pathum ve ve an neya team dang point som nei tling an la om lo thung nizana in khel danga Spain League sangber La Liga a Villarreal in gol thum gol khatin Real Sociedad an neya Bundesliga a RB Leipzig in singa fain an mikhwal Hoffenheim an sop thunga League 1 a po lensin an mikhwal Angers golnga gol khatin an sopani Serie A nizan khan match ni khelni in Genoa muala Udinese sinhi final chaka Champion line Napoli point Cagliari muala point thum an hlo chuaka sikhat final chak Napoli golam chhun hi minute ni na a Manchester United atanga an laklu Scottish midfielder Scott McTominay ya khunga niya an midfielder poimo gol khung mang hian point thum hlutak Napoli hian an hlo chuak ani ti hian Serie A season kalmeka champion line Napoli hi tebula pahnina anin hlangkai ta a khel somthum atangin point samruk pahni an neya tebula ma hroi tu Inter Milan hin khel somni pakwa atangin point samruk pariat an neya point rukin anin thlau mek ma hroi tu Inter Milan hin khel khatin an khel tlem jok bok nizana vek English Premier League a match day somthum pakhat na khel tan ania match khat khel ni in Bournemouth in Manchester United an mikhwala chakjak om lovin an trin he match a hian first half a goal lut lovin team pahnin hun tha an nei an khoral 5 veka second half a ero goal li lutin red card pakhat phor ani bok mini samruk pakhat na Bournemouth in penalty an choya Bruno Fernandes an Manchester United tan gola chantirin United hian man shwai masa a mini samruk pasarina Bournemouth hian Ryan Christie mangin an sipur an sut vele Bournemouth in an sipur an sut malok hian United hian an eteka ama Diallo an penalty area a bola changlai titluin Bournemouth hian bolan lak saka heta bol kal zela hian Bournemouth hian thataka etekin gol thatak an khung zui ani Manchester United hi golan chuadana an lom lo hleya ama Diallo an titluk na kha fall ngei tura ngain match referee hna an zual kova ma se referee hian fall omlova ngain goal hi apom tlang tathung tichuan minute somsari pakhatna Bournemouth player James Hill an lama tilut palin United hian on goal mangin goal ni goal khatin ma an hruai leya minute somsari pariana ero Harry Maguire chaswalin an mani penalty area a Bournemouth player titluin penalty a choi zuya red card a choi telbok tichuan minute somriat pakhatna penalty hi Elite Junior Krupi an Bournemouth tan goal a chantirin an sipura suta goal dang lubel talovin Bournemouth le Manchester United hi goal ni ve khungin anin hne tok ta ani he match a Bournemouth goal ni na khung tu Junior Elite Krupi hi tun season Premier League a teenager goal khung tam berania goal kuwa a khung to ani Manchester United captain Bruno Fernandes hian tuna team kai hruai tu Michael Carrick hnuaia hian a khel thathin leya Carrick kai hruaina hnuaia hian match som khel klingta in heta tang hian goal thuma khunga assist tumriat nei tel bokin match som atang hian goal contribution hi som pakhat anei tling dera Bruno hian Premier League a hian goal contribution za somthum pasari nei tling ta bokin hei wang hian Chelsea legend Eden Hazard le pelin Premier League a Eden Hazard ain Bruno hian goal contribution anei tam to zoka match som ni pani in Bruno hian a khel tem zok cheu bok Hazard hian goal contribution za somthum paruk anei ani Manchester United kai hruai tu Michael Carrick alom lo hleya Harry Maguire red card choi chungchang ti hian soizuin Harry Maguire kha paltlang se chuan gol khung mai thei to tur ani dona ma se Maguire khan abana apota ti chuan penalty pek ani Ahmad kha abana po ani ve chungin penalty pek ani lo thunga chu thil thlen dan ani heng zong song hi match khata thil thleng ania alian tham le thil lian tham takani heng thilatan hian ani lom ni VAR hi kan man heng thil ti rena tur hian atia
Michael Carrick hi alom lo hle Wayne Rooney point soin ama dialo laka khan fall a om ngeya ma se referee khan a haider tlata Harry Maguire fall kha amat laka fall om ang khan a chiang tok mi lo chungin Harry Maguire kha red card phor khum ani ba ka penalty a choi bok atia Rooney hian match referee thutluk na hi mak ati hle ti asoyani ti hian English Premier League te bula Manchester United hian khelsom thum pakhat atangin tumsom panga chakin tumsom draw an naya tumruk an tloma point som nga panga nei mekin te bula pathumna ani chunzoma anchunga hian Manchester City in point som ruk pakhat neiin Arsenal in point som sari an nei mekani an hnuaya omte hi an elpuite an nia Aston Villa te bula palina hian point som nga pakhat neiin Liverpool te bula panga na hian point som li pakwa an neya parukna Chelsea in point som li pariat an nei boka an hnuaya omte hi United aya match khata khel claim te an nia chuwangin United hi naizol theina rem chang an nei phata ani Premier League hian Champions League kwata pali an neya chungchu te bula pakhanna tanga palina te chantura nia chuwangin asang pali zinga teltuma in elna boruak hi alavung hleya tutenge asang pali zinga hian tel don ti hi tun thleng hian ala chiang thei lawani UEFA coefficient ranking a England hi top 2 a an tel phak chuan kwata pakhat an nei beldona chuwangin te bula hian pangana hi alu zual thei dona tuna an din huna tangin coefficient ranking a top 2 a an tel ngei po be sei ania chuwangin Premier League atang hian top 4 ni lovin top 5 chin hian season thara Champions League an khel phak ngei arin oma hetiang ani awang hian Manchester United Aston Villa Liverpool le Chelsea te hi anin elna boruak po hi angai nom zual pha a anjinga tang hian team pahnih ni lovin team pakhat chawin season thara Champions League an khel phak lo arin omani ti hian Manchester United hi an chol reidon hleya ni somni pali zet in khelmi lovin an chol deuh wangwang don a chan chu international break aum dona chuwangin kar leya club level football an chol vek dona chumi zo akar leya FA Cup an khel dona cup competition a Manchester United hi an tlak to awangin an la chol chunzom zel don cup competition lama hian match khel tur an nei ve to lo chumi hnuwa European football khel ho anin lan le sap dona Manchester United hian European football an khel si lo awangin an chol chunzom zat don chumi zoa dai chuan April ni som pathum zana zanlai pel April ni som pali ani to anga chumi huna chuan an mabak zinga an match masaber an khele chau don ani thakhat vel an chol don ti na ni ber chu United fans tan chuan arei ngar viau mai thei Manchester United hian tun season a match som li chau an khel dona Premier League a match som thum pariat an khela abak chu FA Cup le Carabao Cup a match khat ve an khel kha nia FA Cup le Carabao Cup a hian an match masabera an tlom ve a chuwangin an tlangal European football an khel box chi lo awangin tun season chu match som li chau season tluanin an khel don ta a tun kum zabi kan man meka season khata match an khel tlember season ani pha don ta bok indau pui pakhat na kum sang khat zakwa som panga bora thlengkha khami hnuwa Manchester United in season pa ngai an man tluan zinga season khata match an khel tlember season ani dona tun season chu team lian dang song a in an ha dam deuh hlek ani zan ina in elna sang khel chunzom le turania chungte chu soikai le talokila Darsari le chanvea Indian Super League a Kerala Blasters le Punjab FC anin machon dona English Premier League a daruka Brighton in Liverpool mikhwalin Daria le chanvea Fulham in Burnley an mikhwalanga Darsom pakhata Everton in Chelsea mikhwalin zanlai pel dar khat le chanvea Leeds United in Brentford an mikhwal don bok Spain a League Sangber La Liga a daruk le chanvea Elche in Mallorca mikhwalin Daria le Minisamli panga a Espanyol in Getafe an mikhwalanga Darsom pakhata Levante le Real Oviedo Osasuna le Girona anin machonanga dar khat le chanvea Sevilla in Valencia an mikhwal don bok Serie A Darsari le chanvea Parma in Cremonese mikhwalin Darsom le chanvea AC Milan in Torino an mikhwalanga dar khat le Minisom panga Juventus in Sassuolo an mikhwal don bok German Bundesliga Darieta Arwalin matchli an khel dona Heidenheim in Leverkusen mikhwalin Bayern Munich in Union Berlin an mikhwalanga FC Köln in Borussia Mönchengladbach mikhwalin Wolfsburg in Werder Bremen an mikhwal don bok Darsom pakhata Borussia Dortmund in Hamburg an mikhwal bokang Ligue 1 dar kwa le chanvea Toulouse in Lorient mikhwalin Darsom pakhat le chanvea Auxerre in Brest an mikhwalanga dar khat le Minisam thum panga a Nice in PSG an mikhwal don bokani
kan topic nanung beratan BBC na transfer thuleng atar lan te hi soichun zomta ila heta hian Talksport in tar langin Chelsea chuan an striker Liam Delap hi nipui transfer kongka hon huna hral an hre don lova Newcastle in an be sei mek ni in thua thang mek boka Chelsea hian kumsam ni pathum mi English striker hi Paul Magdalene Somli Borvelin hral thei anin be sei ani Talksport in tar langin Manchester United midfielder kumsam ni mi Kobe Mainu hian a khel mek na United a hian contract aziak thar dona kumsang ni samthum pakhat thleng dairin omna thu atiam thar don heta hian a hlopo anti pun sak luai dona kar khata pawn nuai khat sing ni an hlotir don ni in tarlan ani heti lai hian Harry Maguire po contract ziak thar ngei tura be sei ani team talk in tar langin Liverpool chon Inter Milan atangin Italy center back kumsam ni parungmi Alessandro Bastoni hi laklu antuma ma se report then khata chuan Liverpool hian Bastonia hian be sei an nei sang to lavani Melin tar langin Tottenham chon an goalkeeper Vicario hi Inter Milan laka chan mai thei an ni awangin German goalkeeper kumsam ni pathum mi Noah Atubolu laklu tumin an thli thlai mek team talk in tar langin Everton chuan Chelsea atanga an laklu Disbury Hall hi an hral phal lova Manchester United le club dang tenen soizom ni Marcela Everton hian engzat main an hral phal lo ti tarlan ani Sky Sports in tar langin Newcastle United kai hruaitu Eddie Howe chuan Brazil midfielder kumsam ni pariat mi Bruno Guimaraes hi hral aphal lova Manchester United le club lian dangten an be sei mek ti thuleng om Marcela Newcastle hian Bruno Guimaraes hi chelzui zel an tumani hetiang kara hian Newcastle United kai hruaitu Eddie Howe hian Manchester United in Bruno Guimaraes chungchanga ma an lak dan chu Newcastle United zalona ani ti hialin asoi chuaka team pahnih kar ti thalo zualtu ani theia wangin United tanpo Bruno Guimaraes leiti harcha zualtu ani thei rin ani code offside in tar langin Manchester United chuan Liverpool elpuin kumsam ni pariat mi Fulham left back Anthony Robinson laklu antum marka in tar langin Bournemouth kai hruaitu Anthony Iraola hi Spanish club Athletic Bilbao in roi antum meka Athletic club hian tuna an roi mek Ernesto Valverde hi an chel zodon lova season kal mek zoa hian anin thathen don ani hei wang hian Anthony Iraola hi an be sei mek Melin tar langin Anthony Iraola hi Tottenham le Crystal Palace te point an be sei zinga atela chu wangin Bournemouth manager hian season thara Bournemouth hi akai hruai chun zom don nge chawna thar ma chonin club dang apan don ti hi achiang talo hle ole khati chin kha tun tuma football ti kan ngai thlak the chin chu nile phot ro se